namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel namuntlha of course hi ta hi la hi Benny Mayengani the president leyi nga ta hi kha hi linka na Hosi Ngomeni the post and also kokwana Africa hi hundze hi kha hi ya ka Khuli B loyi somehow na yena indirectly so hi nga ta hi kha hi n'wi linka na Hosi Ngomeni the post then emakumu of course hi ta hetelela hi Shongi Rangane yo already very ma swi vona kokwana Africa yi tshama yi ri busy swinene hi kha hi jikajika na Hosi Ngomeni the post leswi mi swi vonaka sweswo like hi tshama hi ri ku updateni hi swona and stuff like that however hi timhaka ta kahle lawa I think this 7th January no hlamala mina hi post yo karhi leyi kokwana Africa yi nga fika yi tsala laniwa life yi kombisa ku ni fonele hi Mzaya i ri mali i ta hakela ni n'wi rivelela na sure repeat la leswi because I vutisa so my was like sure kokwana Africa would know it ku u tshama kha ka the chance mara mi hlamariso i response ya murhanga phanda la leyi nga fika yi nghenisa le ka post leyi ku kombisa ku sure ku nyimpi leyi yi va yi ri ku yi ngheneni I was not aware of it ku yi aware yo swona and ya swi support leswi kokwana Africa yi nga ku swi endleni na because yi fika yi kombisa ku no if I vekela a big no so I was surprised ku murhanga phanda what's happening now so swilo obvious directly so murhanga phanda na yona swo ku yi le ku yi seketeleni kokwana Africa ku va yi ri karhi yi hlasela Hosi Ngomeni the post leswi nga ku humeleleni and then kokwana Africa hi leyi yi confirm ku okay president hi ngome switoko swo boha yi yingisela president Mayengani hi ku yi rhandza swinene mbeni na moya and stuff like that so mina I was surprised ku landisa ku murhanga phanda kasi na yi va yi kha yi swi landzela swinene and yi le ku sapoteni loko kokwana Africa yi ri karhi yi rhunga Hosi Ngomeni the post xiyimo xa le henhla I was shocked tanihileswi mi swi vona hinkwenu hi le ku swi voneni kwala I was like okay loko hi endza la vhele a ma swi tivi ku ya ta yini post yi hetele hi post leyi nga fayetsela ku Mzaya na mali a na ha yi lavi nyimpi ya mahlweni n'wana sesi leswi of course yi nga fika yi kombisa swona of course mali yi nga ta yi kuma swi obvious sweswo na loko ku ri a ku to vulavuriwa like yi resolve ku nga ha lowu nje but mali yi nga ta yi kuma obvious so leswi nga xiswona murhanga phanda yi ri hayi kokwana Africa a yi yi mahlweni yo rhunga as the post tanihileswi mi swi vona kwalano it's crazy but leswi mhaka yi nga yimisa swona kwalano and stuff like that so kona it's a crazy one or obvious ha ta expect beef ya mahlweni and ku vona Africa se yi ta yi kha yi tirha hi matimba swinene yi ri karhi yi rhunga Hosi Ngomeni the post and I don't think Mr Post ya react xinjhani ku swi because it's now aware ku ri murhanga phanda na yona it's more like yi ku supporteni ku swi hlohloteleni swinene ku ri Hosi Ngomeni the post a continue a ri karhi a hlaseriwa hi kokwana Africa manjini se swi gonyeni nyana a swa ha fanele masunguleni laha hi vona kokwana Africa yi ri yoxe yi kha yi pembela la mara sweswi murhanga phanda yi le ku kombiseni ku no a nga rivaleriwi Hosi Ngomeni the post hi swo sweswo beef a yi mahlweni nyimpi a yi mahlweni so hey a redzi and then the very key ta ka timhaka ta Khuli B okay hi nga yi sungula xiso ka sungula of course ra ti 8 January i fika a tsala various posts yo sungula ku ri leyi nga fanele ku na un'wana wa hala Giyani wa artist okay munhu swi kongomisa ka artist siku ni nga ta dakwa ni nghena live ni expose hinkwaswo with evidence munhu wa selfish ni kwatisa ngopfu munhu wo kala dange wa nyenyeza leswi of course Khuli B a tsaletele swona kwalani and stuff like that okay so it's either maybe a ku ri Zondo I guess or I don't know mara vo tala vanhu va kha kombisa ku Mr Post ku ya ti-comments and stuff like that leswi vo tala va kha va hleketela swona sweswo and stuff like that but ha ri ku teni ka mhaka yaleyo ha ri ku teni kwalano vo tala va vula swona kwalano as you can see in the comments and then he continued and wrote a ti simi mali ya me January sweswi okay and then he wrote ku phuva na ku lunga swa hambana mali swo huma kahle lani mali ya mina na yi lava leswi of course a tsale swona and stuff like that kwalano
So mhaka ya Colby yi fike yi biha ka this post leyiwa even if maybe a nga vuliwa swi ngomesa the post mara swi fike swi senda a wrong message laha a fika a tsala ku please ni xisiwana ni lava leswi swi nga swa mina and stuff like that but the original post loko hi landza ku ri this one a yi endle so lucky enough tanihileswi mi swi tiva ku nkarhi wun'wana like Facebook yi xinjhani loko ya kota ku va yi loda swilo la like way before loko i nga se za i refresha swa ha huma so no hlama loko ni yi tleka post leyi yi nga huma ni twi loko yo delete but ni fika ni kuma ku no a nga deletanga a nga yi delete yo fika a cinca an image so a fika a tsala ku please ni xisiwana ni lava leswi swi nga swa mina a fika a vekela dimunhu leti and dimunhu leti loko hi di cheka we can also go dina dikuri dikulu ni nga yi kuma image leyi mara ni ku xanxanzela Promote kuna mkona the on go you same exact image. Oh, let's see exact matches. I'm not sure if ngayo mana. Let's see tuko mara anvune to huma the images. Oh, yule tawdi yo yuko image liya oh liya so itirasa liya so. So ngakota wa ni download then itawa iwikerin in full but quality yako ayo ngofu whatever ya avekele yaliwa avekele image yaliwa so swo swi nga fika swi endla ku swi senda a wrong narrative yo swi kota ku reinforce swilo leswi vanhu a va ri karhi va ku tsala swona ka his initial post and stuff like that so kona obvious a swi clear ku a nga kha vula mani but ya ku na ti-artist to tala mi kuma ku va kha tirhisana na tona and stuff like that sweswiyani swo hi swa switokofelanyana type sort of leswi mi kuma ku ti-artist a ni ta tirhisana va ku tana hi ta performa swi so ti tele na ti-birthday celebration loko ni kha ni cheka his account ku ku ni nge swi tivi mina ku i swa mani a nga a vula mani and stuff like that wena mhaka leyiwa so wena no yi loko react u ni leka ni Facebook kambe se yi famba hala ka right and stuff like that leswi nga xixona kwalano so mi nga kwala yi ku wena liya ya gagaxi hakeli na so vo tala hi leswi va nga komisa ka swona kwala ku va kha hleketa ku swi ngo Mr Post hence a za a cinca image liya wena mhaka leyiwa and ya tikomba ku intentional because response leyi ya khalanga yi tisini leyi a za a yi rhuketela kunene la and stuff like that intle ya khalanga u rhuka njhani no ku cheka swin'wana oh ya i ndleni na la so a fika yi tsala ku hi ndoda sukela Mr Post cause i ta ku vavisa dimeni ngoma if mina ti-issues n'wi foneli mi lunghisa swilo cause Facebook yi ta ku bayizisa madala lava i va nyanyukisaka va nge vi kona siku rin'wana then ku bifa yi kombisa ku va fanele va loya na wena ka khalanga wena stuff like that swi kombi na ku yi khulbi loko swi deny ku a nga vula hosi ngombe Mr Post maybe image leyo sho unfortunately like sho fa swi kotlanisa hi ku i munhu loyi hosi ngombe Mr Post a vuleriwa ku i na khorere kulukumba hi Benny Mayengani even then a ya fika vekela I think maybe a lava ku zama ku va a display ku munhu wa ku i na greed and stuff like that yin'wana ya ti-comments leyi nga fika yi kotisa khulbi hi leyi a yi tsaliwe hi mabasa laha leyi nga fika yi tsala ku mato robiwa a ni loko va vulavula na n'wina mi ri va penga ivi loko ku ri na ti-problem mi ti tisa ka social media hina mi nga yi byeli birimani ku kumerisani sweswi mi nga kumurisa swona loko mi ya ba mi ya ba matota and stuff like that so Colby swi nga n'wi tsakisi laha mi fika kombisa ku munhu lowa wa toileta no toileta misalo and stuff like that so hey areds then wongo vena kha komisa kusukela Mr Post loko ku ri i vula yena and stuff like that so kona a swi clear ku a nga vula mani Colby but la ku vekela no query kona la a nga fika maybe ni nga ku maybe i endle a bit of a mistake and stuff like that but areds guys areds but loko hi kha hi landzelerisa mhaka laha yi helelaka laha loko se hi kha hi ya henhla laha mi fika a tsala another post yo hetelela I'm not sure if o hemba or o zama ku basisa hi ku vona ku maybe leswi nga swi tsala swi nga vangi kahle hi fika hi vona fa tsala ku hit login thank you leswi nga tsala swo ntsena so I don't know so leswi nga fika komisa swona and stuff like that Colby kwalano so areds to hinda ka section yale ngomu nga vona ku mavonelo ya but ni cheka account yenu ku na swo tala leswi mi kuma a invite mi buku na ti-CD launch sweswi ya nyaya sweswi ku ri event ya artist and stuff like that so hi areds hayi ndene vele khele hetelela hi xonge rhangani yeah we have some great news to his we have some great news to her fans yeah so yeah kuna a post whereby she wrote
my album will come early before Easter this year. Okay, so kuna the changes tanihi swa nghena ka statement lexi ku ri album yi tata before Easter. A ni hi ku ni Easter a swi tivi swa Good Friday and stuff like that. Album yi ta yi tini way before i ta kha humesa of which ku nga swi a hi vona a ku nga fambi hi line yona like the previous years and stuff like that. And then she wrote, my competitors fana ni mi lungheka, I will release 2 albums per year until 2029. Let's go. So kuta kha ku huma album timbirhi tani swi mi swi vona kwala early this year and also yali ya August ya normal I guess, unless if anga yi phusha nyana still yeah because of a joy ride competition ara ka vavasati nto overall ya ha ri kona. I mean like she's just cruising loko la ku vulavula ntiyiso, she's cruising nicely. U langutisa there and there nyana kaze ka na competition ma so leswi nga ta kha swi ndlisa swona kona and stuff like that. So yeah, hopefully it will work for her because ku ndla album timbirhi it's a huge work, a swi olovanga, swi lava munhu a tiye ku tiya, swi olovanga because ku ndla ti-project very swi lava nkarhi. So we shall see ku swi ta fambisa kwini and stuff like that. Yeah, we wish her luck ku swi nga kota ku kha swi famba kahle and stuff like that. Yeah, hi ku hi wun'we wa ti-leaders hala ka ndzumba ka hala ka vavasati hala because yeah, as you can see ku van'wana mi kuma va humesa njhe Flora yi humesini last time kuma ku that's one vula loko kahle kahle swi endla ku nga ha na competition loko a yi humesanga mos yi humesanga what Tsoma turn around wait a minute musi uleke yini kwala or nga ku endliwa mr musi album leyi already yi humeni ya wa Tsoma. I think track lani yi rhandza ngopfu leyi wa Tsoma. Hayi album leyi yi hume khale le let me see something one 13 maybe this one yo hili mo hili moshom i khale yi humeni project leyi khale yi humeni one of my favorites swa ta yini hi like no himpela one of my favorites as you can see kwalana ni yi veke na like mi kuma ku ni hanga humesanga Tiva kamo mangedani sha Tsoma and stuff like that. So mi kuma ku swi ngo rhanga na ko munhu anga ku ti cruiseleni nicely so and stuff like that. Even if as much nga ku project ay kumanga as much views leya previously at 25 but still mi kuma ku i va ri cruise because hinkwenu na swona va mahluvula swi vuya i ba everywhere. We saw it vana va ri ku hi rhandza mitlangu swinene. Yi twi whether u rhandza u ri kanjhani yi twi na ku ba ku chaya la ntsena mitlangwini so i le ku cruising. So ku ha competition ku laveka competition hala ka vavasati because na loko hi languta mi kuma ku va vheta va nghena ka electro and stuff like that. So swi endla ku mi kuma ku nga vi na much competition, it's going to be cruising nicely 2026. So hi leswo already loko ri amukeza swi ka va ta ku mi lava mi tika subscribe. Fecha a televisão. Mas aí, pensa a orelha, amor. Mas eu fui lá, boa, ela vai ver, tá fechando. Tá bom, vamos gravar aí, nós temos.